Manipura Morea Myanmar Fire Truck Ten Kang Mai Chuak Anti Top Live Video Chu Chui Chian Ani January ni som pasaria Tharum Thona Thlen Laya Manipur Ramri Khopui Morea Myanmar Fire Truck Ten Kang Mai Anti Top Live Video Viral na sa tak chu State Sarkarin a chui mek ni in Security Advisor Khuldeep Singh Chuan asoi Manipur Security Advisor Khuldeep Singh Chuan nilai thotran ni khan State Sarkar Chuan January ni som pasaria Ramri Khopuya silai me puana kara Morea Kang Mai ti top tu Myanmar tanga Kang Thel Truck Ten Morea Kang Mai Anti Top Live Video Viral na sa tak chu Chui Chian Ani thu asoi Manipur Tharum Thona hian Myanmar nam sipai polte inrol an omim ti zo na changin Singh Chuan antel thei thu intelligence report a omlain tun thlengin finfiana lo omlo ti in asoi intelligence report in atarlan danin Myanmar tangin sipai chakna then khatnen Morea thok People Defence Force PDF hian Morea State Force ta chu anbai thaiani ti in asoya intelligence reporter Myanmar nam sipai polten anzom thai bok thu asoi ma se intelligence nge po hi evidence dikber ani thei chuang lova antel ve theina oma ma se Myanmar nam polten more an bai thu fin fianai ro a omlo ti in official chuan asoi more a boina chuak wang hian thile hliam tur le then om mun kongpok pi le thawbalaral thuam da na rok tumna a om thu asoi boka Singh Chuan thleng mazat kalta chunga state puma civil mi le security force te bai pui thlak na ral thuam keng misualte an thorim chhawzel awangin alung oilo thu asoi security force advisor hian January ni som pasaria Morea thil thleng chungchang chipsir takin asoya silai keng misual tam takin Un Pathum Rich Hotel GM Hotel le SBI Binga Commando Post chu an baya Assam Rifles CDO le BSF te baka sipai te chu bai pui thlak na tan hian an buat chaya ma se poi khoina wang hian hliam na takan tuara Commando Wangkhem Somojit Meitai le IRB mi somte an thi ti in Singh Chuan asoi Bisnipur district a chuan Naga Khobul naya silai keng misual ten na thoktu pathuman baya security force te chu high alert an oma thil dan ma chhon turin ma an la mek ani ti in asoi Tharum Thona na sa tak thleng mek chan le na tan Singh Chuan sipai dang da bel ani tur thu asoya chungzinga chuan BSF company pani Indian Army kalam pani le helicopter te po area support tan da ani tur thu asoya Morele Tlangram district a Tharum Thona na sa tak daudal na konga security force te chu com operation le frisky activity ya na sa takin an thok ti asoi bokane Manipura hian nikum me ni thum khan valley major mai taile hill majority kuki te in kara boina chuak oma haiwang hian Tharum Thona a thleng fo to ani mi zani ai taman thi to a mi sang tam tak chu ram chunga tanga son chuan ni to bokane Manipur Tharum Thona thleng thar wangin civil mi pangan thile he boina chuaka hian BSF mi sipai pathuman hliama nimin ni laini jing khan Manipur district enge mazata Tharum Thona thara oma civil mi pangan thia BSF mi pathuman hliam bokane he thil hi nimin jing khan tengnau pala in thana athlen nuwa athlengane ni ni chungin mi pasarian thia mi pakwan hliam bokane nilai nikal ta chung khan state chung mun nge mazata Tharum Thona na satak athlenga buina hi a chu chunjom zela security personnel le administration chuan Tharum Thona thleng me khi beng dei tumin thlaria chung zat chu an vai do ani kumsang ni somni pathum me thla tang khan Manipura hian nam tam jok meitai community le tribal kuki te in kara boina chuak na sa taka oma
khotlang dang te po in tharum thona thleng chun zom zel chu an tur na sa hle ani thlariat kal ta chung khan mi zani pasari chuang zetin nunna an chan to a mi singa chuang chu mun danga anin son chuak to bokani hun rei tak chunga nam sang sang in kara indona lo om to wang hian imphal ruam phai zola cheng tamjok mei te hole tlanga cheng tamjok ko ki hoin kara chuan buaina le in rem lo na ala om renga ne chomi chhana tan chuan security force ta chuan ramri district sang sanga buffer zone an siama hei po hi nam sang sang omna hmuna thendara ni le a keman siam boka highway a po anda ani hei hian pol sang sang te chu anin kalpo ton lo nan district a an lu lo nan le tharum thona a thlen to lo nan ani ma se pol pahnia silai chelek te hian tlang le ramungu mun hi mangin district dang an pal tlanga anin bei thin ni in security official te chuan an soi namin kara tharum thona na sa tak hian community based armed defense volunteer aron ir chua pha hei hian meitei ko ki in thenna pialama fort line a athuk chhodan atar langani hei wang hian khotlang pani te in kara in rem lo na aron piang chhota ne nilai tho trana thil thleng hi nilai ni zana tharum thona na sa tak a thlen nuwa thleng ani a thawbala mi pui pung khomen security force le police installation te an bai wangin border security force ami pathum te chuan hliaman tuarane hemi nu hian mi pui thin rim tak te chuan 3rd Indian Reserve Battalion IRB chuan baya thu chhuah chuan mi pui pung khom te hian Thabal Police Headquarter chu ti chiat an tum ti soin mi pui zinga silai king misual te chuan live round mangin an kap ti atar lang bokani hemi wang hian BSF atangin mi pathum chuan silai mu dongin hliaman tuara chung te chu constable Gurav Kumar ASI Sokram Singh le ASI Ramji de an nia hliam tur security force te hi ras medicity a in an kol na nei turin son chuan ne to ani ti in thu chuana chuan atar lang he thil hlen nu hian thawbala total curfew siamania thole ani tanga total curfew man ani to na district a dan le thu pek din mun a chiat zela wangin Manipur sarkar chuan Union Home Ministry atangin helicopter hiala zonga security personnel le ral thuam te chu Morea Airlift an nia Manipur sarkar security advisor Kuldip Singh chuan boina na sa tak thleng chu ngai tuam takani thu asoya state puma sipai te hria tiran ni thu asoi ne khati zong khani le phot se video dot le lo chang le don nia